Mutegere Meru TV tukirekeria ndeto cietu cia Meru TV rukirora na arua twithirwe tugitegera uria kurakari ntuku yegoro ndene ya keni kia mwenda ntu aria akari kuma ntere mwanya mwanya cia kaunti ya Meru na kinya omea kaunti zibarethero bagikinya nikenda gukungwira kunyitho muma kwa governor Mutumanto Ithinkia kujukia kanyata governor wa bana wa kaunti na bobo ni makaira mwangaza kurikia na kweberwa kiregetekeke MC Mwetonga na arethirwe akithiuruka ndene ya keni giki kiri mambura jaja na gutobanganira riboti ya mantu kathumba raja rakari ndene ya keni giki kia mwendanto antu kwena arua jara rikitie kwithirwa jatindite ndene ya mutindo wa Kangangi ni kugwirua nkero na ngono aria antu kwena arua Mutumanto Ithinkia anyithirwe muma na gutwika governor obana ndene ya kaunti ya Meru. Gutemenyeka kana urare wa Illuminati kana urare woe nuntu ria ndina thina ikwaria ciakwa u ni urwimbo rukuga aria antu bagwiritwe nyuma ya Kaira Mwangaza kwithirwa akieberwa gitini Oma ni atikirito murungi na rikitie kwithirwa akiuga na akauga uju tagwiria kwina drama queen. Bati sasa hata nyinyi mkiongozwa na awa Maumau tagwiria kwina drama queen. Bati sasa hata nyinyi mkiongozwa na awa Maumau hawa watu wa Speaker Ayubu Bondi akamutuka kangeka kakamata maguta na wajumbe wetu wakiongozwa na Lindikiri hao wametuokoa, na yangu ni kusema shukurani. Kama si wao mimi singerudi Meru. Mwisho kabisa Meru tatu na dhina ndio ulivuta kibiri, kwa sababu uningetweka gavana twali na Mpuru ango atambaru sidio, twali tampuru twali tamunya alafu tuko litamunya Mpuru yataba watana munya na wabandita ande bakondita tunatembea hapa wakisema gavana ni mama makishika matiti ande Mpuru achoka itekirimena kaere ona kura na makosa achoka kiuga muteri alero yontuni ragi nade norani mukori ku nade jana kuromba you relax nataka tuombe Mpuru kana kage tukacharwa nilekeno Meru yonde Mpuru gaitekirimena kaire bwana asifiwe. Nataka kukuomba Mpuru ule kirodia kia Meru no tunane turone toniwo uwitithia no kene kangavana ndena wiyayo thalimentu Ithinkia Mugetekia Mpuru thalimentu Ithinkia anasema afanye hiyo inu mkono tuone. Sasa my friend huyu akakamatwa kibiri sidio na trenda Mpuru
huyo aturo mata na ukaweta mantu ya mai yawe. Yote ningetaka sema Mungu awabariki sana na nimpuru kufanya kazi yako. Haya. Sasa yangu ni kidogo nimepewa na mzee ambaye tunapenda katika Meru community. Iti ya kwamba Mporo mtu wa Burundi alimtoa Munya, akamweka Kireito, akamtoa, akamweka Kawira Mwangaza, akamtoa. Na wasaizi nimeleta kijana mpendwa rafiki yetu namba moja Bwana Mutuma. Na ndenda kuwa mbaeletie Kilima Kanyambene na Kilimara oito kenikiro ntiti akile marengi nduta Mutuma baba ito mwagani nawa Mutuma nongote nle nawa Mutuma na karie Meru nawa Mutuma na karie are nawa Mutuma na karie Ndaka nawa Mutuma na karie Akoro nawa Mutuma na toyotu eto nawa Mutuma na karie Akontubonde nawa Mutuma na okeria Meru wedi amen. Ingeni mwadhani mpi Nirendo nanga itoyu, nirendo naonge, nirendo nanga itoyu, uwaga nageka. Amen. Unian kwere bondele mtoto na mieri ele, ndamureka kwevya ngabana, ambelanti kwenda mpuru wando vya mama, ndamureka kawe, ambelantia, na mambe takilemene, ndegu makilemene ndamureka ngabana. Elwa helo kelele ambele mpuro obuwe gloria ngwanga bana. Nanda wante moruta nantio merio moringevya mwanga 2027 ya okeria ntobetome. Nakwa ukwenko modharima nanguikia mata nako mwaka mata kirevyo balaba mona Yesu moringira mba Kristo. Thank you so much ngabana. Na jau ni jonda likia kwithirwa nkiona na Mutuma akwa gavana omweru uria ureteri uria ngai yetairwa ni arimi Mbe Times Mwitonga ngikuripotera ndene ya North Menti Meru.